Eu acabei de descobrir que eu não sabia tomar banho. Eu tô aqui no Marrocos por uns dias, né? E todo mundo me falava assim, você tem que fazer um السلام عليكم مرحبا بكم وشكرا né? E على todo mundo me falava assim, você tem que fazer um hammam. Eu achei que eu ia chegar lá e ia ser uma massagem. Quando eu chego, eu descobri que a mulher ia me dar banho. Cheguei, coloquei meu roupão, né? Vale, os cuento. El hammam valía, así voy ahí. El hammam valía 30 dirhams, o sea, 3 euros. Hemos ido a un hammam tradicional que nos ha llevado. اليوم غادي نشوفوا رد فعل مجموعة من السائحات الأجنبيات ملي قرروا يجربوا الحمام المغربي لأول مرة، وهي تجربة كتعتبر من أشهر التقاليد المغربية اللي كتعجب الزوار من جميع أنحاء العالم. من أول ما دخلوا للحمام المغربي شدهم الجو الهادئ والأجواء التقليدية اللي كتعكس الثقافة المغربية الأصيلة. كانوا متحمسات يعرفوا السر اللي خلى الحمام المغربي مشهور عالميا، خصوصا عند النساء اللي كيهتموا بالعناية بالبشرة. Daí, aí eu, né, já fiquei meio assim, obedeci. Aí ela saiu pra eu me despir, tirei, ai gente, que vergonha, tirei tudo, sentei, eu sem celular, sem nada, né, lá dentro do banheiro, a água rolando, os negócios tipo uma sauna, pedra ali, e eu sentada esperando a mulher, uns 10 minutos refletindo na minha vida o tanto que eu tava suja. Eu acho que era por isso que eles me deixaram ali. Pra eu pensar, nossa, eu sou suja mesmo, eu preciso que alguém me lave. Quando ela volta, ela entrou com uma roupa de nadador, com um gorrinho e tudo. A detalhe, ela só falava árabe, então a gente se comunicava ali meio que por sinal. Aí ela, deita, eu deitei, gente. Você pensa das pastão. Você deita, você fica ali, né, com as coisas pro ar. E ela começou a me lavar, primeiro com água. De repente começou a esfoliar o meu corpo com um negócio. والجمال الطبيعي. بداية التجربة كانت مع الصابون البلدي المغربي المعروف بمكوناته الطبيعية وفوائده الكبيرة للبشرة، ومن بعد جا دور التقشير التقليدي بالكيس المغربي اللي كيعاون على إزالة الجلد الميت وتنقية البشرة بشكل عميق. السائحات تفاجئوا بالنتيجة من أول جلسة، بعضهم قالوا باللي عمرهم ما حسوا بهذا القدر من النظافة والانتعاش، وآخرين عبروا على إعجابهم بالنعومة ديال البشرة من بعد الحمام المغربي. وماشي غير الجمال الخارجي، ولكن حتى الإحساس بالراحة والاسترخاء كان من أكثر الحوايج اللي عجبتهم. بعد يوم طويل من التجول في المغرب، الحمام المغربي أعطاهم فرصة يرتاحوا ويستمتعوا بتجربة مختلفة عن أي. E ela ia nos lugares mais profundos. Eu pensando, já tô aqui mesmo, né? Vamos viver essa experiência. E detalhe, você vê, porque você tá assim, né? Você tá igual uma lagartixa. Pensa, você vê quando ela vem assim com a mangueira, tirando com a água, você vê a sujeira assim escorrendo, gente, a pele morta. Parecia uma anaconda trocando de pele. Ela esfregando. E vocês imaginam que eu tenho 1,80. Então aquela mulher, hoje ela trabalhou. A mulher, gente, ela tinha que escalar o negócio. De repente ela subiu em cima de mim. De ela desse jeito, me esfregando, porque eu sou muito alta, e ela fazia assim, ó. De repente veio o sabãozinho. E já que a gente já tava íntima, aí veio uma massagem. Daí a melhor parte, me cobriu inteira de argila. Eu tava parecendo تجميل جربوه من قبل، ولهذا السبب بزاف ديال السائحات كيديروا الحمام المغربي ضمن أهم الأنشطة اللي خاصهم يجربوها مولي كيزوروا المغرب. تجربة كتجمع بين العناية بالبشرة، الاسترخاء، واكتشاف جزء مهم من الثقافة المغربية. وفي نهاية التجربة اتفقت أغلب السائحات على حاجة واحدة: الحمام المغربي ماشي غير حمام، بل تجربة فريدة كتخليك تحس براحة ونشاط وتجدد حقيقي. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناة، وتخليوا لينا رأيكم في التعليقات. Es que me veo hasta incluso más joven. Acabo de salir de un hammam y es que estoy como una piel de bebé increíble. Amo a los hammams, amo, iría todos los días a un hammam. Estaba cansada, me dolía la espalda, venía estresada porque estoy en Rabat. Y ha sido una locura porque estoy en pleno centro con el coche. إلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hammam. I'm in Morocco and I haven't had a hammam for months. Now honestly, if you've never had a hammam before, the first time you get one, it's going to be a humbling experience, let me tell you that. But you get used to them after a while. Now I'm looking forward to this very much. I'm in my grey sweats. We've got jelly. We've arrived at the hammam. Salam alaikum. Salam. Salam. We are in the hammam now and we're just about to go through to the next room where we get changed. So I didn't actually have to buy the black soap in the shop. They sell it already in the hammam. Ready to go into the hammam. Go bucket, go this way. Shukran. In we go.
I'm making my way to the hammam. I got my backpack, I got my shorts in there, ready to go in to get a good old rub down. I hope for a good hammam. I hope for a good sleep after, because, yeah, as I said, and a bird in Marrakesh, and a bird for Marrakesh right now. So a hammam was well needed, and if you haven't had a hammam for a while, this is your sign to go and get one, because, yeah, hammams are just zween. You lot, I've just finished. I've eaten some oranges after. Honestly, that was amazing. Not having one in so long, I am tired now. Ena barid. I don't even know what I'm saying, but yeah, you need a hammam. If you want to sleep well, I'm going to sleep like a baby.